rođen sam u Šibeniku. Moj dida Marko isto se rodio u Šibeniku, ali porijeklom je iz sela Mratova, tamo iza Drniša. To znaju, smo vodili tamo da idem to vidjeti. U Šibeniku moj otac je bio šef vatrogasaca tadašnji. Isto je bilo i hrvatski vatrogasci, to znam, za Hrvatsku je on bio. Tako sam se ja nešto kao mladac vrtija, ali bavio sam se svačim osim nogometa. Sve sam i vaterpolo, plivanje, plivao sam za reprezentaciju tamo Dalmacije, išli smo u Rijeku, sve neloše sam plivao. Tek moj otac koji je igra u Osvitu Šibenskom. On mene, ajde, igraj na balun. I ja sam kroz to vrijeme, ću ja ići na balun, svaki put sam morao 3-4 puta na nedjelju trening, a ja govorim, iću ja, ne znam. Ajde, igrate, ja neću. I tamo negdje sa mojih 16 godina počeo sam igrati. Trener je bio Stojan Mileta u Šibeniku. I onda i Pere Nadev započeo smo, mi smo se skupa družili. Skupa smo bili, tako, imali smo dobru momčad kasnije. I tako smo se nešto vrtili oko tog baluna i ja sam vrlo brzo upao u prvu momčad. A oko mene su bili sve stari igrači, svi preko 30 godina. Iljadica, Tambača, golman Miloševski, jedan poznat bio ko zmaj ovakav. I onda sam ja to s njima trenirao i sjećam se pokojnog Stanka Tambači. Njemu sam bio kadra. On bi me zvao, dođi sinovac, dođi. Ajme još dribljaj. A kako ću ja vas sad dribljati? A on ima 30 godina, a ja 17, 18 godinu. Kako? Ajde. I sad ja išao, deo mene zvizne, bum, padne. Govori, nauči se braniti. Sad uzeo on balon, govori, da ja tebe još dribljam. Ma nemoj to, šta ću ti? I sad, kako ću on stari čovjek za mene, ja ufinu, kako ću? Onda je bio on oko njega trčkara, bio sam kakav mladac, mogao sam trkat. A on meni govori, udri. I onda sam ja tako nešto oko njegih, tih starih igrača, nešto naučio. Znao sam se dobro boriti, da ne kažem tući. U ono vrijeme trebalo je proći kroz tadašnju Jugoslaviju, kroz Bosnu, Sloveniju, pa Crna Gora je bila tamo budućnost, sve to bila druga liga. Kako Željezničar je bio u drugoj ligi. Hrasnica je bila, kako je to proći kroz te momčadi. Kroz to vrijeme sam naučio se s njima tući. Recimo ta Iljadica koji je bio centar, ja sam igrao uz njega. I nikog na svijetu se nije bojao. Zmaj ovakav. Ja sam došao 61. godina za fakultet. Najprije sam htio ići u Zagreb, ali mi je Trešnjevka ta davala u ono vrijeme i stan i sve. A ja govorim, di ću ja govorim u Zagreb, daj, pusti me ovdje. I onda sam odlučio upisati pravni fakultet u Splitu. I onda sam, a uvijek sa Hajdukom sam bio uvijek u dobroj liniji, ne znam kako je to išlo. Znam kasnije kad sam ja 63. reći ovo 61. sam upisao, Šibenik mi nije dao papire 2 godine da idem u Hajduka, ali sam sa Hajdukom uvijek trenirao, išao sam na sve prijateljske utakmice vanka, sve s Hajdukom. Gledali su me dobro, ja njih ne mogu, ja više nego dobro. I onda sam nagovorio i Peru Nadovezu, svaki Peru Nadovezu zva da dolazi tamo vamo. Onda sam rekao, di ćeš Pere vamo, dođi sam na Bišća. Onda bili su jaki Zvijezda, Partizan, Dinamo. I onda kako smo i Pere bili od malih noga skupa, došao ovdje i Pere je bio veliki igrač. I nikog se nije bojao, a bio je centarfor. To je bilo kao teško, ali tako je bio. To smo naučili kroz igre u Šibenika. Onda sam ja to 63. došao u Hajduka, ostao sam ovdje do 68. sam išao u vojsku. 67. sam produžio ugovor s Hajdukom, htjeli su da ostanem. Međutim, došli su novi igrači. Buljan, Holcer je već bio u momčadi, Jerković, Šurjak, to sve nova generacija koja je kasnije osvajala prvenstvo. A ovo prije 67. smo osvojili kup, to je bila velika fešta.
Mi nismo imali lošu momčak, čak da pače, ali su dolazili novi pravi igrači koji su i kasnije pokazali se i kao reprezentativci i tako dalje. I onda je me zvao da dođem u Hajduka, a ja sam rekao, predsjedniče, znate šta, ja završio sam fakultet, već sam imao staž godinu dana dok sam igrao to u Šibeniku, bio sam i kod odvjetnika na oni staž. Mora se imati 3 godine staža da bi mogao polagati pravosudni ispit. Ja sam rekao, znate šta, ja moram završiti ovaj pravosudni ispit, pa kad bude gotov, ja ću vam se javiti ako treba tu sam. Ako šta ko treba sa Hajduku, stoji na raspolaganju. I zvao me često, sam bio sa Hajdukom i tako dalje. Znam da je Slaven Trogir tražio trener, pa onda su iz Hajduka rekli da ja bio sam 6 mjeseci tamo kao trener usput. A u međuvremenu sam bio godinu i pol dana pripravnik na sudu da bi stekao 3 godine staža. Onda sam kraj 74. to mi je ostalo u pameti za cijeli život. 18, 19, 20 i 12. polagao sam pravosudni ispit. To sam uspio riješiti i za toga sam. Tad je predsjednik suda u Splitu bio gospodin Antić, Antić, ja mi da se zva, I onda me on ostavlja za suca, sam rekao, nemojte, ne mogu ja to. Sve sam prošao, ja vrtit ću dalje, ali očito je opet bilo neko priznanje, jel? Onda sam se javio Kiriginu, onda me on uzeo u Hajduka. Poslije godinu i pol dana postao sam tajnik i to sam gurao sve do 18.11.86. Zašto? Taj mi je i rođendan. Na taj dan sam došao ovdje, bila vjeročka mala tajnica. Rekao sam, evo ti ruka, odlazim ča. Niko me nije tiro, stavljali me cijelo vrijeme. Pa kako? Ma ne mogu više. Jednostavno ne mogu. Ja sam tu bio, znači, skoro u Hajduka sve skupa 11,5 godina. To niko nije izdržao na tom istu. Ne radi sebe, hoću to reći. To je posao koji ti je, nije samo posao utakmica, nego sve ostalo što ide. Igrači, ne igrači, uprave, ovo, ono. To je treba se cijeli dan biti atento u pogonu. Tad sam bio relativno mlad, jer to sam došao sa 35-36 godina, tamo ostao do iza 45. Za to ostati na to mjesto mora se imati osim znanja, mora se imati, da tako kažem, i znanje. Imao sam odlično okruženje ljudi na čelu sa predsjednikom Kiriginom i tako dalje. Kroz to vrijeme dok sam bio u Hajduku, tako ljudi su me znali, znam da su me, ja sam htio otići vanka nešto, međutim, nisam imao dobru podlogu, šta ja znam. Nisam nigdje bio u nijednoj stranci, ništa, ali sam uvijek bio isto Hrvat i tako dalje, da ne spominjem dalje. Ali sam me kroz cijelo vrijeme to iz Jata, kako je puno putova Hajduk i tako dalje, stalno sam bio s njima u kontaktu. Ajde dođi u Jata i onda sam ja otišao u Jata sve do rata. Onda je došao rat i onda sam ošao u rat. A to me poguralo kad su u Sarajevu pobili one ljude, ako se sjećate. 8. mjesec 91. Ja sam odmah rekao, ženo, odo ja. I otišao sam u rat. Hvala Bogu, sačuvao sam glavu, iako smo imali puno problema. Iza tog rata postaje gradonačelnik Grabić, koji mene zna i kroz Hajduk i kroz sve, tako dalje. Onda mi je rekao, dođe ti sa mnom u grad. I onda sam ja postao član poglavarstva. Bio sam 4 godine član poglavarstva do 98. godine.
sve skupa to smo dobro prošli. Ja sam 2010. otišao u penziju i evo me tu, uvijek sam u tom stanu. Tu kad mi se rodila čer, eto što Jure moj to zna, kad sam rodila mi čer, sa balkona su mavali zastavom, onda je interesantno bilo da je publika vikala ža nije muško, jer se rodila čer. Koja je inače danas šefica pedijatrije u bolnici Sestre Milosrdne u Zagrebu. I dobio sam priznanje grada, dobio sam i priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Bio je drugi odnos prema igri, prema publici, prema svemu. Ko je izašao na teren, uvijek je bila publika, ima svih pritisak publike, ali želju igrati za njih. To je bila Hajdukova publika. Bili su žestoki ko vrag, ako si igra dobro, ako nisi dobro i tako dalje. Znači, to je ono što je vezalo Hajduk. Ajde da kažem, cijela Dalmacija, publika, sve. Ja se sjećam da sam još ko mladac, 54. godine, moj otac je mene vodio gledaj Hajduka u Splitu. A sada ne falim godine, ili 54, ali 55, ali 55. godine prvi put sam gledao Zvonka Begu, još nima 16 godina kad igra. Na toj utakmici sam ja bio i vodio me moj otac koji je Hajdukovac. I znam da smo išli sa kamionom, i to mi je ostalo u pameti za cijeli život, sa kamionom iz Splita i onda su oni stali u Boraju. A sad na tom kamionu, recimo, bilo je 40 mjesta banci iza u kamionu. Od nas 40 ostalo jedno 10, na utava 30 ostali tamo na janjetina. To je kao interesantno bilo, onda se svršila utakmica, mi se vratili i tako dalje. To mi je ostalo u pameti za Hajduka i tako sve kasnije, ono što sam vam ispričao. A Hajduk i publika, to je teško ponovljivo, po meni. Bili su za Hajduka, ali su bili žestoki na Hajduka i tako da ako nisi dobro igrao, ako nije bilo sve u redu. Ali to je trebalo proživiti i ko to nije proživio, teško može to znati. Možeš ovako misliti, ova isto publika odlična, nemaš ti šta reći, koja viče i tako dalje. Vidi se da je naša publika, da ne bi se rekao, ali apsolutno najbolja. Kad bi pobjedili, išli bi s ove strane, uvijek kad bi izgubili, biži od ozgo. To je spasi glavu. Ispred te čeka publika, ti izgubiš utak, ubit će te. Dobro, sreća da mi nismo puno gubili. Da vam ja kažem, recimo, ko smo imali tad, recimo 16 utakmica, bilo je 32 momčadi, 16 utakmica, ma možda smo izgubili jednu, dvi, maksimalno. Mi smo kući sve dobijali. Svi su nas se bojali ovdje, a vanka kako se igra, hoće to igrati te utakmice, budućnost, Titar, Željezničar, Sarajevo, rekao sam Olimpija. Zna, jedan put ja sam bio tajnik kluba, igrali smo utakmicu u Sarajevu. Zadnja je utakmica Sarajevo-Hajduk. Ako dobijemo utakmicu smo prvi, a Dinamo igra protiv Vojvodine. Mi smo tu utakmicu dobili 2-1, a Dinamo izgubio 1-0. I onda je naša publika išla u Petrova Radin, fešteđala je, jer je Hajduk on bio prvi. I onda se pivala ona pisma, zaustavite Dunav. Ja se sjećam da dok sam ja igrao još u Šibenika, Slavko Luštica je došao za trenera u Šibenika i onda se sjećam, bile su 4 igrača. Luštica, Nadoveza, Aralica i ja. To 4 igrača u sredini su bili sa Slavkom Lušticom. Slavko Luštica je bio interesant, njega se puno naučio oko baluna i tako dalje, bi rekao, aj vamo, pazano, tako dalje. A od svih igra Hajduka ima odličnu momčad. Ja sam igrao recimo u momčadi Hajduka koja, pa je bilo ono kašnjenje bija, pa smo jedva ostali u ligu. Mi smo bili negdje, ajde, recimo 5. 6. mjesto, jer proći poslije Zvijezde, Partizana, Vardara, to je bilo puno teško da ne govori igrati te utakmice, ubij Bože. Najbolje, najlakše je bilo igrati sa Zvijezdom u Beogradu.
tu bi ih mi natukli, pa šta ispane. U Splitu smo uglavnom sve dobijali, ritko šta smo gubili, a ove utakmice vanka, to je dosta teško bilo igrati. A od moje generacije, Vukčević je bio odličan golman, pokojni, nažalost, isto svi, Kuci, Hlevnjak, Pere Nadoveza, Aralica je bio dobar igrač, ali sve malo ka Boja, za razliku od mene i Pere, jel? Onda je došao mali Iviković igra, lijevo krilo, desno je bio Hlevnjak, Slišković pokojni. Imali smo dobru momčad, a ovu momčad kasnije naslijedila ova momčad koja je postala osvajala prvenstva i tako dalje. Šurjak, Buljan, Jerković, ko je vamo još šta, bilo ih je kočiš. Ali je to sve bila momčad koja je kao juniori su igrali uz nas koji su bili u prvom momčad i tako su postali prva momčad, igrali su odlično, osvojili su prvenstvo, kupove. Ja kad sam se rodio, preko oca sam postao Hajdukovac i sad sam i tako ići umrit. A bilo je puno interesantnih igra. Ja sam po rodbinskoj liniji Šime Poduje, Hajduk, Veljko Poduje. Tako to vas bio sam vezan cijeli život kroz Hajduk. Trabzonspor, prva utakmica međunarodna ovdje. Sad je uzvrat tamo. Sad ja sam bio tu. Dva reda policije. Najprije počela normalna utakmica. Onda je nastala tučnjava, jer oni su tili pošto po to izgubili su 2-1. Boriša Đorđević, slušaj. Ja sam kao igrač to pratio i gleda. Njega su tako tukli, a kad je on nogama bio na zemlji, nisi mogao ništa. To je zna podnijeti te udarce, ima je ruke ovakve, a on iz Bora je došao, jer to sam ja sve izmislio, sve sjećam se da smo ga doveli na način da sam se ja sve s njim dogovorio. On je dalje igra za Bor, sad je zadnja utakmica u Boru. Igra, ne znam, ja mislim sa Partizanom, a on je sve govorio da će prijeći u Partizan, recimo, jedan beogradski klub, a ja sam sve s njim u vezi dogovorio. I ovako smo se dogovorili. Do Kruševca me vodio šofer Tita Kirigina. A ja sam iz Beograda, znao sam sve tako, sam znao svakog vraga. Ja sam jednog našeg taksistu koji je došao po mene u Kruševac i mi smo došli dok je trajala utakmica iza slačionice. A slačionice su bile u prizemlju. I onda je Boriša Đorđević pozdravlja publiku i recimo 10 minuta prije kraja je izašao van, ušao u slačionu kroz prozor u taksi i mi biš. Ovo je istina, to treba pitati Borišu Đorđević, pa ćeš čuti. A onda smo došli do Kruševca i onda je Boriša sijao sa Marijom šoferom u Split, onda išao na Brač 10 dana, a ja sam ostao tobože u Kruševac sa ovim taksistom. Jer sam došao pitati da mi da jednog bolnog kojega nismo tili uzeti, ali ja sam došao službeno sam ja došao, ljudi nema to, da službeno ispred Hajduka i tako sam ja prigrmio ovo da me niko ne uvati u tom pravcu, da nema nikoga, ne možete niko, on me iz Kruševca odveo u Beograd. Tako ja nemam veze sa, a ovo je istina živa. Ulcer je bio pravi igrač. Nažalost, pokojni dobar čovjek. Ja se sjećam da sam ja sam zato što sam ga zna išao kroz te utakmice koje igra Hajduk. Igra je čistača, ja ispred njega i to mi je bilo igrati te utakmice kao Bog. Ako sam šta falija, on bi odmah bio tu. Tako i kad si falija, nisi falija, to se sjeća. I znam, kad smo nagovarali ga da dođe, igra je utakmicu sa Hajdukom koju smo izgubili 2-1, jedva ostali u ligu, to se sjećam. A on je sve činio da mi zabijemo gol i nikako ne išao. A mogli smo ga dati. Imali smo šansa, 100%, ma kako. Tako, to je sve kroz balun ide.
A u vrijeme kad sam ja bio tajnik, bilo je isto dobrih igrača. Spomenuo sam Borišu Đorđević. Braća Vujo, šta ću govoriti, to sve znamo kako su bili igrači, sve. Boro Primorac, ko će to sve sjetiti, bili su. I mogu vam reći, kroz sve to vrijeme i kao igrač, i kasnije dok sam bio u Hajduka, to su 95 pravi momci. Recimo od naš 100, možda 5 nisu bili dobri, da tako, zato kažem 95, da ne bi rekao 100%. Bili su dobri momci, dobri igrači i Hajduk je po meni steka ne samo igračko znanje, nego puno je publike ima kroz tadašnju cijelu Jugoslaviju. Ja se sjećam da bi mi igrali utakmice, na primjer, to ja znam, protiv Zvijezde, onda bi se vratili, ajmo igrati u Vinkovce, jer je bilo puno publike i takve utakmice smo mi imali dosta i bilo je puno publike i ta publika nas je pratila ne samo u Splitu i vanka. Tako da je to sve skupa bilo interesantno, ali to ono što sam rekao, za to treba imati snage i mogućnost. Jer ja bi otišao naput, ne znam, s Hajdukom, u Beograd, a u ponedjeljak ajmo igrati, rekao sam, ajmo reći Vinkovce, svakdje smo bili. I kroz Sloveniju i sve, i svakdje smo imali publike. Kroz ovo vrijeme, još je jedino što je moglo biti u prvu ligu bio je Split, jel tako? Ali je sve bilo vezano na Hajduka. Valjda kroz te ljude koji su bili, jer je Hajdukova momčad je kroz rat utekla u Italiju, sve to nešto vuklo, ali vuklo Hajduka i prije, nema šta je. Hajduk je splitski, to je istina, ali on je klub Dalmacije, klub Hrvatske, nema to. On je Split, ali pazi, mi smo imali naše navijače kroz cijelu Dalmaciju, da ne govorim sad dalje, ali kroz cijelu Dalmaciju svakdje su bili Hajdukovi. To sam puno putova, znao sam sve na pamet, svi su znali mene i ja njih i tako dalje. Ne, to je, kako bi rekao, to neka urođena Hajdukova linija, gotovo, to je tako. Nogomet se igra za dobiti utakmicu i kroz dobiti utakmicu dobiješ prvenstvo, dobiješ kupove i tako da. I danas je to interesantno. Doće vrijeme kad će Hajduk opet krenuti. To malo ide, malo ne ide, malo da, malo ne. A sve što se svodi na to, recimo, ko bi osvojiti prvenstvo, to ne može bolje biti. Kad osvojiš kup, isto je važno, ali manje je važno nego prvenstvo. Šta bi ja to? Ja bi volio da Hajduk bude prvi. Bilo je puno važnih trenutaka. Recimo, osvojen kup 67. To je momčad u kojoj sam bio. Prelaz Hajduka na novi stadion, to je ogromna stvar. Jer sam ja tu bio direktno uključen, ne samo kroz, rekao sam, to je bio pritisak, ne samo kroz ovo, nego i praćenje svega toga i tako dalje. Treba se imati svakdu podršku i u Fudbalskom savezu Jugoslavije, u Hrvatskoj, u Splitu, svakdje si mora imati osnovu da ti nešto pripomognu i tako dalje. I tako smo uspjeli napraviti taj stadion, zahvaljujući najprije gradu Splitu i tako dalje. Bio sam sretan kad sam bio u momčadi sa Vukas, on je kraj karijere, bio godinu dana, ovdje bio sa njim u momčadi. To recimo, bilo je puno pravih momaka. Ja ću spomenuti Šurjak, Buljan, Jerković, Hlevnjak pokojni, svi to tako. Bilo je Pera Nadoveza koji je moj Šibenčan, je bio pravi igrač i nikog se nije bojao. Jedan od, recimo, meni koji je ostao u pameti je i Boriša Đorđević, ne samo kao igrač, nego kao i momak. Bio je pravi. Ja se sjećam jedan put kako je bilo oko njega puno pritiska, ko dio dakle, kako dalje, on nije se petlja nekako politiku, zato je važno da to rečem, ali je bio pravi momak. I sad je bilo i ljudi koji su bili protiv, a bilo je puno za njega i sjeća se kao on otišao vanka, otišao je u Hamburger. To je na mene bio, ja sam bio tajnik, na to bio pritisak, nije bio odličan.
Bija mi drag momak. Ja govorim, a šta ću sada? I ja govorim, na šta, ajmo sad idem ja njega staviti na provu da ja sebe pokrijem. Klub. I onda sam se dogovorio ovdje sa upravom kluba, znali. Ja govorim, pitat ću Boruša da me pozajmi pare. Da mi treba pare za klub. Od drugih igrača nismo nikog pitali. Da su svi bili ovi domaći. Te pare što dobije trebalo mu zavoda. A ja govorim, pita Borušu. To su tačno znali. Ja njega Boruša, slušaj, neću reći koliko para. U svakom slučaju, govorim, Boruša, treba mi toliko i toliko para, možeš za šorante, nema problema. Sam nam je bio odličan. A ja govorim, kako ćemo te, nabojte se, preksutra će doći taj i taj čovjek, vama je doniće pare. Kako je ko reka, tako je bilo. U roku od 2 dana je došao čovjek i da mi pare, neću vam govoriti koliko, jer bolje ne govoriti, a mene pare nisu trebali za ništa. Jer je Hajduk za ono vrijeme bio bogat, ima je pare i tako dalje. Ja sam te paroma njemu vratio za par dana, nas zazva čovjeka, platio mu sve što treba i vratio pare i na telefon, evo Boruša, slušaj da su pare tu je i vratio. Hoću ti reći kako je pritisak bio, je li Boruša pravi, ne, meni je bio odličan momak i dobar igrač. Eto, Boro Primorac, odličan, ne može bolje biti. I bio je dobar igrač, igra je glavom ko zmaj. A šta je bilo još poslije dobrih igrača? Nažalost, ja ove sada novije generacije ne pratim toliko dobro, danjih 5-6 godina, ali doće vrijeme kad će Hajduk opet morati osvojiti prvenstvo. Ne može, nego mora. A kako treba pokušati? Sad ide Dinamo, imaju dobru momčad i tako dalje, ali moramo i mi malo pritisnuti. Imali smo i dobre momčade koje su dosta se gurale po Evropi, mogu reći da je to dosta teško bilo proći kroz Evropu, kao i danas što je teško. Danas igra puno para, se ulaže u te igrače, klubovi, momčadi i tako dalje. Ali za mene je najvažnije da osvojiš kup i prvenstvo ako je moguće. Onda guraš dokle dođeš. Ja sam Hajdukovac, tako ću biti umrit. 80-ta je tu. A ja bi isto najviše volio da osvojimo prvenstvo.